Namar ba kajala Meghalaya kampatla ban penmi dokha naladi kahap ban shushanya tali talan nabar jala. Mentak khatsau tarik jaliu araja aphaulai u President ke khasi jantia Fish Wholesalers and Retailers Association uba Mitchell Wankar ulaong bagi dokha ba penmi nagani gajala kan omla ban besai kipat ba watang shisngiru. Ulaong batang ha is khasi hills kajingbam dokha haka shisngi kalong haduk lai pautan ai. Hakaju kapor ulapan pau ya kajing sngolingo ya kajing lap katas badan formalin haki dokha haba ki dokha bawanra aladeptas shwaban kit shagani gajala kabashimpor saw hadu hanyo sngi ai. Kajing lap juga terkenal lagi lap khang biang kham lap ai umdan ai ti ngamten namar ba nadu arajar khatra hadu arajar arpulai umlap ai tawalap sadan mentakalap wat kasam kan itu ibi menta kampat pro ki yo ki hat barokhat ki pli bat menta kadang-kadang hakut kan kajing kila ya fight hakut pro tingi impua banek menta ki ya government ji kuat tang ba government kadiwan wa di sisa nolor kajing terwa menta kini ki ba badi kini ki khaduria badi ki khaduria mo ki doni ki ba ini kamba ki khaduria ni ki meba Gidon giba pet komentar giba 100 ru gidon ka prawn culture ki ri ki chemprong tamo ini ki supply Middle East mari imla kador ka bahe plus anong evi ka jinglut kalut bo tadang ikwa kani ka jongi kadok ha babam ni kadai babam be uduk usuk babam ro pipet ya kadok ha gibon ki kol sore su gibon kum ki khailes upron gidon bun jat ya gini ya pada kan ibi lada pitas pilap lu pinum tip trai namarkan ni kasuan nak kawan itu lawan pateng ndra ya ka khan rai kamu pila ngilap trai dia kata kedika oi ka long ka bangi pensuk ke ba ka kinum le ai ka ba kan kata ya kinong rap lani ka state jong Andhra Pradesh anda karu transport ni fi lada ka dok ham ta sausni kelapa sini te la ka breakdown nani kumni kumtai ka dokha hangni maximum kan posita yo te ngan su patai phi ba ka dokha hi la da kawan slam nim ju sim ni ki haban pha na suwe gisti ka dokha ka bonang ni sim bet tang namar ba ka consignment jo ka shlong ka long bela ka chong te sim bet tang ki dokha ba poi right time la do saus ni tar adun jos ni bar ka dokha hi ni tri hadin bala wanang tai lightly ki factory thang idon nang ni banyak consumption kalabun kanika ka thang ni te hau tha bale hadien ba la pai dok khan ti sakum bala sau sam sngi ngidang la an pene pen sangi ka dok khan tang dok si nda si sngi la dang ilum bar ko ka dok kha ka siru ni tuibi man pendap ya kari khasi jentian nai padong se karo helsu tang si sngi umla ka hang 4 mi lai photan baro lai photan na de fitan hapo yo hat ngamtip ya kata kaba sharum seneng bagi ya dia mo tamba kaba poi ha pasado khaju nilai te kam dan hi khalo kalang ni maraba gitong na po umsning ru kiwan the na asap ha to kapung kisatong te kumta